Malam ni sebelum tidur, jangan lupa share video ni, repost video ni, copy link masuk dalam grup, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Rugi sangat siapa yang tengah tengok video ni, dia tak share video ni, dia tak repost video ni. Weh, kenapa rugi pula Ustaz? Yalah, kita nak ajak semua orang yang ada dekat luar sana datang dekat video ni sama-sama. Sama-sama kita ingat kepada Allah. Oi, takkan tak dapat pahala kot ajak orang ingat Allah. Tapi Ustaz, saya ni bukan orang yang baik. Yalah, kita bukan orang yang baik lah, kita nak dapat pahala ajak orang ingat Allah. Okey, tak payah tunggu lama. Dalam video ni kita sama-sama nak beristighfar. Hari ni kita buat dosa kan? Dah istighfar ke belum? Dah minta ampun ke belum? Apa? Belum? Oi, tak mau macam tu. Jom sama-sama kita minta ampun daripada Allah sama-sama nah. 10 kali. Okey, ready? 1, 2, 3. Ikut sama-sama tau. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullah. 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 Oh, terlebih pula. Tak apalah, kita minta ampun daripada Allah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita, segala dosa semua orang yang tengah tengok video ni, ahli keluarga kita dan semua umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa share, repost, sebar ke sebanyak yang mungkin. Mantap.